menен boluş gerek. Uyat ele bolduk şu bizdin Jallabat örönçünbü? Qayerden ulaktan janjal bizden Jallabattan çıgat. Ölüp atkandağı bizde, başkası dağı bizde, muştaşıp atkany bizde, razborkası bizde, şarmanda oldu. Talaslar jönüle çağıvat, jakşınak tartip menen bolup. Leylek jönüle çağıvat. Jallabat ele bir bele olup ketdi. Adaldı aramga çıgara turgan bolup kaldı. Musulman adam sportsmen boluş kerekpi? Yok şart emes, biroq densog'ligi için bolgan hareket kılış gerek, özün maşıgıp karaş gerek. Oşoga girip alıp ömür boyu çurkap жүрүш şart emes. Biroq densog'ligi için bolup maşıgıp, oşol densog'ligin karaş mildetli. Antkeni hadiste aytılınat, küçtүү musulman, küçsüz musulmanga karaganda Allah Taalaga jakыныраак. Ulak çapkandar, başkalar en zor nerse. Biroq ulak çapkanda barıp, ulakta kıra kılıp, jana uşunda çıkıp ketken hazır. Kolundan tartıp alıp koysan kan jandagi janjokörü gelip, sen niye tartıp aldın durup, anday uyat bulat anday nerse. Tertip menen boluş gerek. Futboldun tertibi var, voleybolun tertibi, ulak akılın tabii tertip bolup ketdi. Ulakka bardık mafya menen barat, aksakal oşo mafiyanın çoğundan ketip alsa kolundan tartıp alıp koysan, küçtүү adamga tartıp koysa, gelip korkutup kamçı menen nukulap, öldürüp koyunga çeyin barat. Aram oşo etkeni. Aram. Kolundan gelse varsın, barbasa otursun uyunda, katının canında. Aram oşo nerse. O şerde adam aytpagan sözler sögünösün ulakta. Anday bu attı başka, çappa başka. Sögünbe. Aksakal ulakçılar durmatta. En jakşı sport. Attın tarbiyası, antkeni Peygamber aytat, Aleyhisselam aytat, ayalın gönülünü alıp, makabat bolsun da ötkörgen uvaktın, atını tarbiyalap ötkörgen uvaktın boş vakit dep aytılınbayt. Soğup bolot deyt. Biroq oşo soğup bolgon desen aramga bizdin kırgız baylar almaştırılgan tuura emes. Aytgıra baldarga, ulakçı baldarыңarga, barganda sökpösün, başka kılbasın. Ayerde küçtün işi. Törgösen anda gelip o katımga törgötüp oturanda. Küç atasını tanıbayt o şerde. Assalamu alaikum tuğandar. Çoğu ağacın ulağın biz ötközdük ele, bölölörü, şu bir tuğandar, 5 bir tuğan bolot, oşonun en çoğun ağası men bolom, oşo Nurgaldın ağası men, atım Sagındık. Bu жерде кичине түшүнбөстүк болуп атат. Биринчи улакты алып чыкканга ошо шарикти алдырдык эле $100 чыгып калды. Кой уят дегем эң башы ушу биринчи ушул бала улак таштады. А баланы биз тааныбайбыз дагы. Ошону төбө ыйгарып эле төбө ыйгардык ошо балагачы. Ачыгын айтканда, оюнду кызытайлы деп. Анан бу жерде ошол оюн жакшы өтсүн, биринчи башына чоңураак сыйлыкка ээ болсун деп ал баланы биз да тааныбайбыз да. Эми туура түшүнгүлө туугандар, бу жерде андай неме болгон жок. Соорунчулар эч ким күнөөлүү, бу жерде күнөө жок, судьялардан күнөө жок. Буну өзүбүз кылганбыз, аны кой ушу оюн кызысын, ушу соорундарды бардык чоң соорундарды алып кетсин деп. Ал кызыл неме кийген баланы биз тааныбайбыз дагы. Ачыгын айтканда.